Ade baatolu kihadua badaruga emme boda faha korweni emi hunna lifoin emme fahi e fursatu e gotaka me faha korweni coastline ge CSR ge dashun kuriya gendewa technical and vocational education center mi rashuga ade kihaduga hurumaki kihadua libe wara bodu fahi fursataka vegendani e rashak wazifa ge fursatan ge tanamastumuge itura e rashuge kudinna rashuga tibegen coastline hedumuge fursat libigende ade mi waraboda faha kollen je program me program ge dashum magana certificate level tinegge tin ko he tivekun eba kuriya gende ege tereng mi dehas vihigana haruge kostaka mihar fursat hulwala fa ekame faha kollan timmana bech niumaka hisaba astani komme bechegga gag ganaka pansahaka kudin eba daswenive ade egotun kuriya genda kostaka balaruga engine mechanic program ade air conditioning and refrigeration mechanic program ade mi ge turun electrician program mi tanun eba kuriya genda ka hama faha kollan ade mitanu getere wadagen daru galuna ma faha kolleni wara zamani femwaran hada furitane wasilata warboda gaim ka furitane ade cantina adi hamaya ki ga fihara adi miski classroom taka accommodation for the tanta mitanu ga hurikam faha kolla adi mi huriha wasilata ke bes dari warunna libeni free ko ade hile keun hile accommodation hile course fee dakka ka nuje enko mi agi gatuga amilla kumfunitakum vyapare kumfunitakum masike koranje gotaki CSR program ge dashun ege faada atolutaka dariwarunna aastakotega fudun terika ned dariwarunna ege faada koranje hene mipadan rajyege kumfunitakum vyaparitakum misawanagage masike korakam baanama almennaki fudun teri bayaka vegendani almennaki tawlimi fursata libe bayaka vegendani almenge rattaka taragi annani almenge rattakan ege he wasaru korani aastakotega baatolu ga mihunduri wale rarashavare resort ta gineyuruga e resort takun furihama faada furihama mamfa rattaka e bannanje coastline ge CSR mi program alunama astari ba saabastannama baki hadun hafsi abdullah